Bula. Go minuni mereka-raki yang doktor letak na borong ng Bula FM namun 2 NSR. Nimbula ayaw meli na wati tiu may mataniway ang doktor letak na borong ng Bula FM. Doktor kami ono series ng Bula FM namun 2 NSR eso. Ni sambol binakan lewi biti go nga lemon taun ni lebemba. Ngango musim bola roko-roko ang doktor letak na borong ng Bula FM. Bula FM Number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambul benaka se ko ngo na Vakaleleka ni nonde tutu ko na mbungi ndindai se ni ndo mata belo mai nandi na bele mauti ki ve Muhammad Rahis Yusuf na leo ndipo no New Zealand kambi tikitu na dhala ni non rotu lambati endo na mata vale mai nandi ya rere yo Yusuf na mata bele wai ena singini kuwa kasambi tikitu na 5 na dhala ni lamba kina ndo na dhala ni sasanga lamba kila kasamitaki ni ka ruas samul 5 kini ka ruas samul ko ni singini bulu sauti o Yusuf ya lambati Nirmal Kumar usa debi yang bagi 5 samul kaba niles ni kajal yang bagi 3 samul kaba kena ruana lube kajal wane lewa o sana ke samara kena ndo bata na police prosecutor inspector Pramesh Chand en na keren bele mauti ni Yusuf me baka ni liu no mai New Zealand oka kina na kena riru kotaki ni na vital no ke irni bandin din na ena kisiongo kai telango Chand ni sa solia ke do Yusuf na non na bika bagi bola me baka na passport kasaba ruti oti telanga me na kaku ni biuta na non da benua esana toki tegina kisi mena laki rongodi na mata bele wa yadaki mai lautoka rondo bata na non de lilu ni mata ni tu borenge mani marama keni lilu ni mata ni tu Australia Scott Morrison mera una biuta pakati tiki na non randu indui kamera una taka pata ena kena panganggato taki na biwekani ni mata ni tu rua ayada ni mani marama na palimendi ya Canberra ia kinda pagi baba nua kapo edo telanga bua na bole ni boi balu rombo sepata ni liu ni mata ni tue rua ena kena tomani na beital noa membaleta na bia kani ni mata ni tue biti ki Australia ia tuno Morrison ni na tomani tinga na mata ni tue Australia na kena buki na mata ni tue biti sibe ni bitu na rauna kisi membaletir na ngone e dingoma na ministry ngarabir na ngone ena loma ni walu na bulu saoti waretanga ni walis lesi ni matambose ni child services ela tukulebu ni tumusar ne wilwil ni kisi na mbaki ongo ni bata obatani ke na bitu na rauti ni katul na kisi dingo mina mbaki saoti na be kisi ongo e oka kina na nonra ndau siangan ni kawite kina ngone na nonra bakala lo mataki na nonra ndo kudubi ke na be kisi dale so e kuria ni so na kisi ersa ndo bangala lataki mai na ngone e na nonra tiku me adoba ni walina lenga erra sotaba na be singa kina gitu tomana tinga na nonda mata timi ni Flying Fijians na nonda to warau e na bugu ni kena sotabi na timi ni Australia e na sot lebu ni ragabi ki bura mai da bekir na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri e rona na seman stiseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM ni buka tengu binaka Bula na lang ko siya Doktor letak boleh orang serma kau yang ada video ada nak kasih. Bula ya Veronica melo toka doktor lebih na radio fijuan nanti mai biti memang go merere telawa go ngai tabua ando talita kana barong na radio fijuan nanti mai biti Bula go ngai no ke imba ando talita wale na barong na radio fijuan nanti mai biti ina wale ana edam go saniter kuati ando talita ka Vakaleleka na barong na radio fijuan eno seri Radio Fiji 1 nandomo iviti